norong ni ketam dugan tong mani. Ani dugan ke beauty parlor plus di dugan tong mana. Ke awan bagai tabuk sungom baca kalai cai tong, sini lun bo tongo. Ke sengama baik ko sunai ba, sengna bukan kun execute kalai ya sengna seng. Seng buama ke mang nasing bangun nasing tong. Tak tanya di sini bosor aja ke bo. Kalau bosor sini orang bazar kamu. Refine mana kok refine nya har service sengna refine. Engke seng tambong na execute tong nasin. Sini upai tamang nai, seng hake mang depan jak tang cina awan bagi seng open nayo, seng sini, sini par service seng nanggo, sini je dukan kamane awa bebak no seng mana nang nai, awan di sini demand seng jodoh. Tini no kam ti haya, apa ulo ko pana insurance amane obo ngai mano, just pana mesti ngai mano, durgotana mesti mano obo. Ini sininya, tabu ku 1 month ni obo ri kalang thang mo, engko dad ri kalang thang mo 1 month bising lo seng ko obo nai hene, biasa seng abo sontos tonya. Sengah bilip sekali sengah mana? Because in 30 years engkau, ozaga wajen establish mana sini bazar. But ozaga kuno per service ni kuno apa kiri? Wajib buku baca kelang ada norok. Buku sama ni bilip kaya. But 1 month no jetu saka suno, sengah apa nasi ni tunggu, sengah tabuk apa naik tunggu, asak sikok. Sampai. Enggak besar kerang mari ni orang kamkan. Bunyi le bukan tangka saya mia ani ke perai 4 lakh tangka, an plus di dukan plus tapi beauty parlor pula, awan bagian something. 4 lakh moton tangga. Tapi bisi pan mana atau apa ni je? Emang orang je pangon apa 4 lakh moton tangga ni. Nini mung tay nini paran mung. Ani mung keres ma, an parang ke am tuli.